ai saya angan som nga thum a mei panga simhan se lom ha arak in chu kan so ronga arak si I tuknak a hu chu kan thatlo ronga arak si a in mi dan tat nak in lot nak kan hu I an tuknak wol in dam nak kan hu ai saya som nga thum changa simhan se lo ma in chu kan so ronga ase tuknak a hu chu kan thatlo ronga ase a in mi dan tet nak luat nak kan hu antuk nak volin dam nak kan hu ai saya som nga le pathum re na panga simhan se lo ma ai in chu kan suai ruang a si tuk nak a hu chu kan that lo ruang a si ai in mi dan tet nak in dam nak ai in mi dan tet nak in luat nak kan hu antuk nak volin dam nak kan hu ai saya dal som nga le dal thum changa nak simhan se lo ma in chu kan sual ruanga arak si tuknak a hua chu kan thatlo ruanga arak si ai in mi dan tat nak in luat nak kan mu an tuknak wal in dam nak kan mu ai saya songa le pathum am he panga simhan se lo ma ai in chu kan so ruanga arak si tuknak a hua chu kan thatlo ruanga arak si a in mi dan tat nak in luat nak kam hu an tuknak wal in dam nak kan hu Asaya del som ngale del tom changa nak semen selom ha injo kan sol ronga arak se tuk nak ho kan thatlo ronga arak se ai mi dan tan nangin lo nakan mu antuk nak bol in dam nakan mu Asaya angan som nga thum a me panga simhan se lo ma a inchu kan sol ronga arak si tuknak a hwa chu kan thatlo ronga asi a in mi dan tat nak in luat nak kan hu antuk nak wal in dam nak kan hu asaya angan som nga thum a me panga siman selo ma a in chu kan so ronga arak si ituk nak a hwa chu kan thatlo ronga arak si a in mi dan tan nak en luat nak kan hu antuk nak wal in dam nak kan hu. Hello, my name is Zachary Crank. I'm gonna tell you the verse for today. The verse is Isaiah 53:5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Thank you. ai saya som nga thum am he panga simhan se lo ma in chu kan sual ronga arak si tuknak a hwa chu kan thatlo ronga arak si ai in mi dan tat nak in te lot nak kam hu ni antuk nak vol in dam nakam hu antuk nak vol in dam nakam hu ai saya som nga le pathum a me panga siman se lo ma in chu kan sual ruanga asi tuknak a hwa chu kan thatlo ruanga asi a in mi dan tat nak in luat nak kan hu an tuknak volin dam nak kan hu ai saya angan som nga le pathum a me panga simhan se lo ma in chu kan sual ruanga arak si tuknak a hwa chu kan thatlo ruanga arak si ai in mi dan tat nak in luat nak kan hu antuk nak wal in dam nak kan hu ai saya angan som nga le pathum a me panga simhan se lo ma arak in chu kan sol ruanga arak si tuknak a hwa chu kan thatlo ruanga arak si ai in mi dan tat nak in luat nak kan hu antuk nak wal in dam nak kan hu ai saya angan som nga thom a me panga simhan se lo ma ai in chu kan so ruanga arak si tuknak a hwa chu kan thatlo ruanga arak si ai in mi dan tat nak en luat nak kan hu antuk nak wal in dam nak kan hu ai saya angan som nga le pathum am he panga simhan se lom ha in chu kan so rong a arak si tuknak a hwa chu kan thatlo rong a arak si a in mi dan tat nak in luat na kan hu antuk nak wal in dam na kan hu boy pa super nak chako sa They probably